Kila mmoja anajua jinsi alivyomkosea Mungu, na Mungu anatupa fursa hii kuacha ibada za mazoea, tuache ibada za kalenda, kwamba baada ya Kwaresma itakuwa Ijumaa Kuu. Unajua vizuri sana kalenda hiyo, alafu itakuwa kufufuka, unajua tangu utoto wako. Lakini mwaka huu Mungu anataka uondoke katika mazoea, uingie katika toba ya kweli, ili usiingie katika shida iliyowapata taifa la Yuda. Nabii alialika watu wote kufunga na kuomba, lakini si kufunga tu, kufunga kwa kutokula, kama wengi ambavyo sasa tumeibadilisha funga yetu kama kigezo cha kuniweka katika eneo fulani la kiroho. Nimesikia watu, wakati Biblia iko wazi kabisa kwamba hata ukifunga watu wasijue, lakini siku hizi hamjasikia watu wanakuambia nimefunga tena, tumefunga 3 kavu. Umesikia? Tunafunga sisi, usharika wetu tumefunga, tuko katika mfungo wa siku. Hapana, funga ya kweli ni hii ambayo Nabii Yoeli anawaambia wararue mioyo yao, sio mavazi yao. Maana yake sio ya nje, mavazi yanayoonekana kwamba huyu hajala. Funga ya kweli ni funga ya kurarua mioyo, toba kutoka katika moyo, katika kilindi cha moyo wako. Na mtu aliyefunga kweli hahitaji kusema kwamba nimefunga. Utaona, kwa sababu nguvu za Mungu zitaambatana naye. Lakini si kitu cha kuringa, ni kitu chako cha siri na Mungu unayemuomba. Inawezekana ikawa wale inasaiko pale nyumbani wanajua, lakini si unapita mtaani, si unajua ninafunga. Yoeli anataka urarue moyo wako, anataka mioyo yetu ili iliyogandamana na dhambi iraruliwe, kwa sababu Mungu yuko tayari kupokea makosa yetu na yuko tayari kutupa msamaha wa dhambi.